Sewuhlwile mbukeli ngalwesine lomuhle weqala kwenzebe yemhlaba tikhona ke nasetindzabeni lesikwetfulela tona bukhoma emsakatweni eAuckland Park la ku SABC 1 nakule haye nati lethambe mbili lamuhla. For us as a team, we know what is expected of us and we know how much we prepared for this game and for this tournament. Njengokwesethembiso semhlaba libekwa emlotheni kweqala lamuhla libhola lenzebe yemhlaba iBafana Bafana itfolana eTulu nele Mexico. He didn't tell me exactly how big the consignment is. Likhomishana lamadlanga lihlehlise kwethula bufakazi basomabhizinisi Tumelo Nku lase lemukela sikhulu semaphoyisa emgwace eGauteng Samuel Mashaba lobekachumana naye Nku. The numbers for the injured is currently standing at 15 and the deceased still stand at 12. Komishana wemaphoyisa eGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni uthi sekusedvute kuboshwa kwalabo lababulele bantfu labalishumi nakubili. Intatheli ye SABC lekanekise eMexico Sfiso Ramara itasithi capcap ngalokwentekako nemalungiselelo eBafana Bafana njengoba ke kungiyo levula inkundla neMexico. Sfiso asikubingelele sikwamukele. Ingabe ke uphethe tiphi? Ngibonisa kuwe Rebecca, ngibonisa futhi labo kubabukeli beindaba ze-SABC. Yasisendleleni manje eya enkundleni sisalelwe yi 3.7 kilometers. Ukuya ngalento ngibhekile lapho because sivila enkundleni. Kodwa ke inkinga esinayo enkulu la eMexico. Asixolise ngaloko mbukeli nguSfiso Ramara intatheli ye SABC kanti ke netakhamuti takuleli tiugadze ngalabovu lomdlalo nalenzebe yemhlaba. We just wanted to say good luck to Bafana tonight. Bafana, we wish you well and hope you play well tonight. Ngifisa ukuthi South Africa namhla idlale kahle iwine le game yokuqala sizokhona ukuthi nasakunelinye game sikhona kuyiwina nayo sebene nethemba lokuthi sizoyiwina le game ngoba last time nasihlangana nabo sadlala 1-1 la South Africa 2010. Bafana sinifisela lokuhle nisene sibe proud and win noma at least 3 points then we'll be proud as South Africa. So yeah, make us proud. We'll be watching from our screens. Sinemhlati wetemidlalo bheki letswalo kutawuveta lokungalinzeleka emidlalweni weBafana Bafana neMexico lamuhla uma ke kubumbana insimbi yemfica. Asiphinze sikwemukele etindzabeni mbhekisisi. Sibonga kakhulu Rebecca, asibingelele babukeli nebathanzi balena be-SABC. Mbhekisisi yini lesingayilinzela kulomdlalo walomuhla iBafana Bafana ingawenda yini umlingo ihlule emahosta lenzebe yemhlaba lomuhla? Mbhekisisi akuyinetifiso tagogo fakutse nangabe sibuka simo noma likhalo leBafana Bafana limatima ngendlela lesimanga angeke sithi iqembu leBafana Bafana litawudlula melula kodwa noko kuyawudinga ukuthi basebende ngendlela lemangalisako. Uma ngabe sibuka iqembu leBafana Bafana nawe emaqhawe linabo badlali labahle labangathina ngabe badlala phakathi enkundleni kuhlokome inkundla kodwa simo lebabukene naso beqembu leBafana Bafana yi-altitude simo lebabukene naso i-Mexican wave lokungabavimbela beBafana Bafana ukuthi bangakhoni kufinyelela empumelelweni ngesimo Sixolise ngaloko mbukeli kwangazuthi ke tindzambo tethu atfolani kahle la nambhekisisi kepha ke kuchubeka la embili sina yesifiso futhi intatheli yethu yase SABC lekanekise eMexico. Sifiso asasive mina kethu ukuthi ngabe kuchubekani lapho.
Ya, Rebecca man, sixonise kubabukeli bethu inetwork yesport namhlanje. Kodwa ke into engayisho ukuthi kusele amahora ambalwa ngaphambi kokuthi kuqale lo mdlalo ubaluleke kakhulu kwi-opening game Kwangathi Tinsambo Tefu ke atitfolakali kahle la kanti ke siphinze sibuyela kuye Letswalo lapho ke asivetela khona lokungalinzeleke emidlalweni bafana Letswalo asiqhubeke mnakethu Sibuka kakhulu thathe wethu ngeke ngasho ngathi uma ngabe ubuka nangabe Hugo Bruce afuna kuphumelela lo namdlalo akufanele ukuthi ambeke ngaphandle koTebogo Mokoena akufanele ambekele ngaphandle umdlali umfoka Mutawu kodwa noko kufanele agadle asebenzise icombination ebadlali labatanako ikakhulukati uma sibuka emuva laphana kunemidlali lodlala lapha phesha ukuthi ilwandle lodlala eAmerica lo mdlali lona begijima eqenjini Orlando Pirates labanyendi bakhulume ngaye labanyendi kunyendi kakhulu lebakhulume ngaye umfoka Mbokazi ngicabanga ukuthi Mbokazi angaba impendulo kuOrlando Pirates ngoba kuba khona kwakhe emuva kunale confidence ngase ngabe mhlambe bahlangane emuva nebadlali likadlala nabo emuva bende umsebenzi omuhle ngendlela emangalisa kodwa umdlalo labathi kangcono basuwina esiswini kulapho kuyofuna ukuthi bafana iqine khona kuze ukuthi bakhona kuniketa strikers bo Lyle Foster emabhola leka embili lamuhla i-teamwork ibalulekile ingabe ke nawubuka structure saleli qembu la Bruce sitawumelana yini naleli qembu lase Mexico Emaqembu mathi badlali noma iqembu lendwa badlali belishumi nakunye akukho lebangakwesaba lebangathuka ukuthi mhlambe batawusaba noma banelivalo nanobe ngeke ngathi ngicala khuluma ngathi akuyingethi ifiso tagogo fakutse kodwa noko kuya ngokuthi imisebenzi basebenza kanganani phakathi enkundleni emandla bana kanganani labatawusebenzisa phakathi enkundleni ibafana kufika kwayo la bafike khona abazange bafika ngeliphutha lithikithi lokuthi bayofika eMexico kokuqala ngqa ukuthi iqembu labafana lithi nalifika lapha eMexico lifike libe lehlule imidlalo ledlale ngicabanga ukuthi lisezingeni elifanele structure salo si right ngendlela esimanga ukuthi bangamelana netsimo lesibukana naso namhlanje ambama Mbhekisisi lomunye angathi Bruce angahle ke abe defensive kulomdlalo kuleti inhlohlolodi itakhe sitawatfola yini emagoli Singisi the best form of attack the best form of defense is to attack akufanele ukuthi Hugo Bruce ahlale emuva kodwa noko njengoba sikhulumile ngabo Lyle Foster sikhulumile futhi lebukhili Mofokeng lo umdlali lo versatile lo mobile une mobility lenhle ngendlela emangalisako umfoka Mofokeng usemncane lithuba leli badlali kufanele kusiphathikhangise khona ikakhulukati nasibuka lapha kule stage lebakuso angeke bahlala babuke emuva imotivation yona ngokwayo kusibodlala lapha ku World Cup kodwa kodwa siyokubona lokho lesifuna ukubona futhi kuliqembu la ke Hugo Bruce kuthi ngabe labadlali lekahembe nabo lekabathethe batawukhona yini kusipamelana lesimo kodwa noko bagadli njengoba ngishilo ngathi bo Lyle Foster lesimo lebakuso manje fanele ukuthi bathengise kuze ukuthi bakhona ukusibabonga labanye emave Mbhekisisi score prediction isithini ngabe ke sibuya nayo iphila kumbe ke sitawachitha lamandi nangabe ungumhlatiya kufanele ukuthi uhlatiye ngenhlitiyo nangelithando lokuthi ngoba uThanza livele lithithe eMexico ingetulu kwethu angeke saze sakuthatha sakulahla lokho kodwa noko ngethifiso tethu ukuthi sifise sibone bafana idlula ngalamabili noma ngalelodwa eqanzeni kodwa ngereality eMexico ingase edlule kulona mdlalo nga2-1 Sibonga isikhathi sakho Bheki ungadzinwa nangemuso Kanti ke njengoba ibafana ilungiselela umdlalo wayo wenzebe yemhlaba wekuvula neMexico lamuhla kusihlwa emaqembu etepolitiki eParliament abekele eceleni kungaboni ngaso linye kutepolitiki avuma ingoma yinye yokusekela leli qembu lesive emalungu eParliament endalubito lekuthi ke leli qembu liumbimbisele etulo umjeka welive kulomqhudelwano Give your best for the badge, for your teammates and for the people of South Africa. Our message today is to Bafana Bafana, good luck, play your heart out and fight for us. Bring back the World Cup on behalf of the African continent. Halala Bafana Bafana, halala.
We wish you every success as you fly the South African flag high among the nations of the world. We are united in support. Go out there, make us proud and bring glory to the nation. Design Bafana Bafana, good luck. We love you. We are behind you. We support you. We're behind you every step of the way. Good luck, Bafana Bafana. Please know that millions of South Africans stand behind you, believe in you, and support you wholeheartedly. We wish you all the best. Take it game by game. We're right behind you, lads. All the best. Komishana wemaphoyisa eGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni uthi sekusedvute kuboshwa kwalabo lababulele bantfu labalishumi nakubili balimata labalishumi nesihlanu emikhukhwini yaseJampasi eCleveland eJozi itolo. Ngemva kwesigameko esishaqisa abaningi esenzeke ngolwesibili ebusuku namhlanje amaphoyisa abuyele endaweni yesigameko esehambisana nababhekeleze izindlu ngaphandle komkhandlu udolobha iGoli abakwasidlodlo bathi senyokile isibalo sabantu abalimala. The numbers for the injured is currently standing at 15 and the deceased still stand at 12. In terms of the progress for the investigation, we managed to interact with the victims, those whom could at least access and obtain their statement. Ababhekeleze izindlu eGoli bathi ziyachanasa izelelesi kule ndawo ngakho bazofaka izibane namakhamera ukuze kuxhakathiswe inzwe laboya. Funeke sibuke ipossibility yokufaka ama solar high mast anamakhamera njengoba senza nakwamanye ama informal settlement ukuze sikwazi ukumonitor imovement la sikwazi futhi nokuthi silekelele amaphoyisa. Igama lami nguCalvin wakwadludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseCleveland eGoli. Kuletinye nasibuya ititolo. Ungaphuthelwa ngilongatilinzela kulethuma embiteni egwalagwaleni lamuhla. Asiphinze sikwemukele mbukeli etindzabeni kanti ke nawusanza ngena ukhethe kahle sekhona hlala nathi ungakhohlwa ke kusilethe indzaba tibuye titfolakale futhi etinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku YouTube, Facebook, X na ku TikTok. Kubuya ekhaya Mduduzi Ndlovu lo inzatheli yetemidlalo yeSABC ukanekise eSenton Gate lapho ke balandzeli belibhola letinyawo bahlangane khona kutewubukela kanye lo mdlalo. Mduduzi lishonile mina ketfu. Kalishonile nakuwe mbukeli weSABC 1 la tindzabeni lana lasikhona nje sise Senton Gate lana lanibona khona ifombeni tami bosisi batidlela nje bathi balinzele umdlalo lomkhulu lotako nyalo kuntsambama iBafana Bafana sitayibona khona igijimisana khona neMexico ngita ukuthi nje kusonzela kibo ukuthi sihlebe kafishane mina nabo ukuthi ngabe yini lesingakulinzela yini kumbe labacabanga ukuthi bona sitakufola mangabe sibona lo mdlalo uqala ngensimbi yemfica khona nyalo ntsambama ngicela kuwe sisi Bafana Mexico sithini sakho siko kwendekani Bafana Bafana to go. We scored 3-0. Yes, 3. I'm hoping on 3. Bobalo babona bakushayele amagoli for Bafana Bafana. Bobalo babona ukuthi ngibuya abantu abayo bagadle. Ukhona Mfukeng? Yes, the one. Mfukeng is the one. Yeah. Ngathi niyafakazelana wena ubona bobalo. Mfukeng all the way. And who is this? Williams. That one. Emva kwesikhathi eside kangaka iBafana Bafana ihambile yaya lapha yini nini kumbe lokunenda kunigcugcutela kunibone ukuthi nilala la kutabe kubukelwa khona sibonile stage esilungisiwe lapha ngephandle ukuthi iviewing iyaqhubeka yini lesingakulinzela lapho nje wena lokwende wabala lo muhle eSenton Gate. Hi Budi. Hi Budi, I don't trust the team. Yeah. You know, I pray that we push and stuff, but Mexico, Bane, they have good people. Yeah, so
It's a bit of a tricky one still. So we're hoping as a country, but Hoping as a country, Rebecca, Lithemba alibulali njengoba ubabona abanye bebalandzeli bebafana labakhona lana eSandton Gate bathi Lithemba alibulali lo munye wabo uyasho ukuthi hawu Starfola Sibhacu nebakithi kulomdlalo walomuhla ebusuku kepha siNingizimu Afrika ngicabanga ukuthi lobukele ekhaya uhlede embi kwamabona kuse wakho ulinze insimbi yemfica kusina kanjani tikhale lisuke lihlale Bafana siyavena Bafana versus Mexico insimbi yemfica ebusuku Rebecca. Nasivakashele emakethe etimali sifuna ukuthi ilirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Asasive ukuthi Sindisiwe Mlangeni usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe uyavungutela umoya webafana lamuhla njengoba ke indlebe yemhlaba icala. Ingabe ke uphethe tiphi Mlingani? Angithatha ngadododwa imbili Rebecca ngibingelela umbukele ekhaya ngisho ngithi bahlali basembombela bawulenzele ngemehla labovu lomdlalo losemkhathini kwelive laseMexico nelive leningizimu Afrika lekungumdlalo wendlebe yemhlaba sobe sixoxisana nabo bahlati belibhola letinyawo emavi achubeke njalo nekungena ngekukhothama kwenkosi Enoch Makosonke Mabhena wesibili sobe sixoxisana nabo labamati kangcono angisathe tinzambo ngitibuyisele egoli. Sibonga kakhulu kuye Sindisiwe ngazike tiyaguca talamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe Mathebula ngemva kwetitolo inzamba akube ngilenhle ngwane kazike mbukeli uyatiswa ukuthi ngalwesine tinzaba tiya emoyeni magabanca insimbi yesine ngenxa yendlebe yemhlaba leqhubekako inzamba malenhle ngwane. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngwane lomuhla ngikusho ke gcwala umlomo ukuthi cishe ke likhombisa kubalela ikakhulukati even longana mabuka cishe ke la engabeni live ngalo lomuhla kanzi ke mawuyenshola la kapho ngalo lomuhla likhombisa ke ngibonya ngemavu kanzi ikhona nalemvudlana lelapha kuye ke la 3% ngalo lomuhla kanzi ke naselangela kusasa ikakhulukati enshola ngapho ngalo lomuhla sisekhona lemvudlana lelapha kuye ke la 3% njengoba libonye ngemavu njengoba ukhombisa ke nalomsingo moya lobanza kungena ke la ekhathini live ngalo lomuhla kanzi ke isixwayiso lesivela ke la kuba ka South African Weather Service kusihlwa namuhla ukhombisa kuba nemoya lomatima mawubuka ke la ingcenye esifundza ke la Eastern Cape kanjalo nayo iFree State ngalo lomuhla kanzi ke ikakhulukati naselangeni la kusasa ngalo lomuhla sisekhona ke lesixwayiso sawo lomoya lobonakala ke la ungakasuki kuleti indzawo leto kanzi ke masibukela ke la emazinga ngishisa ukuthi semenjani ikakhulukati elangeni la kusasa Masibuka ke sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapho ku 22-21 Springs eJohannesburg likhombisa ke kuphola lento indzawo leto kanjalo nase Bronkhorstspruit ngalo lomuhle kanzi ke sifunza iLimpopo indzawo lefana ke la nabo Musina lapho ku 29 lifuthumele lipholile liphalale wehlele kuButhabazimbi nga 24 kanjalo nase Mokopane ngalo lomuhle 29 nobe ke 26 mabuka ke la eBakersford kanzi ke eMpumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lapho ku 28 lifuthumele leto indzawo leto lipholile eMbombela kanzi ke kuyabe kubanze Caroline ekseni ngaye ke la 3 wehlele kuBostandard njengoba lapha ku 2 kepha ke la liphole la ngesikhathi tanzamba amangolo lomuhle kanzi ke sifunza iKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 26 eMnambithi eKokstad lapha ku 23 liphole leto indzawo leto ngolo lomuhle lifuthumele eDurban kuyashisa Richards Bay ngaye ke la a30 ngolo lomuhle kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana ke la nabo Komani lapha ku 20 eQonqe lapha ku 21 ku Composite 22 mabuye Gqeberha ngolo lomuhle lapha kuye ke la 19 lipholile leto indzawo leto kanzi ke Western Cape Fredendal lapha ku 17 16 eHleni Williams 15 mabuye Beaufort West kanzi ke nase George
likhombisa ke kuphola ngalo lomuhle kanjalo nase Cape Town ngaye ke la 15 kanti ke Northern Cape unzawale lifana ke la nabo Sutherland kabanza ke kuseni ngaye ke la 1 kepha ke Uppington lapho ku 20 lipholile ke Nzambama ngalo lomuhle 22 mabuwa ke la kubo Kuruman ngalo lomuhle kanti ke sifunza ke la iFree State inzawale lifana nabo Bothaville lapho ku 23 22 Evelcom kanti ke mabuwa inzawale lifana ke la nabo Fixburg ngalo lomuhle lapho ku 19 ke bekubanza ke kuseni kuleto inzawale teyo ngalo lomuhle kanti ke la esifunza ke iNorthwest mabwala tinzawo lifana nabo Tosca lapha ku 25 wehlele ku Vryburg ngalo lomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto nzaleto ke nabo Rustenburg ngaye ke la 24 ngalo lomuhle kungakube ngikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni